Lakhipuronline puthokjaba August ki tang kuntra irai numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoipa Pao Manipuri lon bo Assam gi associate official language oina Assam Vidhan Sabha da ngarang pass tawkhre tongan malup kayana Assam lenga ki maphamda haraute ama phongdok naragli loinana bike rally amasung ase silangli Jiribam gi ningsing khulda leiba phamung yangthai leiba hospital asi mapung phaba hospital ama ohenna bagi dabi tawraduna wakat mifam chathakre Jaribon gi H Sanjita China da pangthokadaba Asian Beach Sepak Takraw Championship da saruk yaragani amasung Jiribam da chathariba kang tournament ki anisuba semi final match da ngasi MNC ga SAYCC ga sanagani Haujik mapung oiba Pao tabirase Manipuri lon bo Assam gi associate official language oina Assam Vidhan Sabha da ngarang pass tawkhre Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sarma na ngarang Assam Vidhan Sabha da The Assam Official Language Amendment Bill lising aniga kunmari khananaba pukhatpada sabhana mot amata oina bill adu pass tawki bill asina Assam gi district mari Hojai Kasar Hailakandi amadi Karimganj jilla da associate official loan oina chanagadaba sina hairiba jilla mari asida leiriba Manipuri singna hena khudongchaba kayamarum phanglagani আমি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ বা এছ'চিয়েট অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ সেই ভাষাটো কৰিব পাৰোঁ যিটো ভাষা সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু ৮ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে অসম চৰকাৰে অসমত কিমান পাৰ্চেণ্ট লোকে এই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰত সৰজমিন এটা সমীক্ষা চলাই আমি এই ভাষাটোক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম আমাৰ 2011 ৰ যেটো সেন্সাস সেই সেন্সাস ডকুমেন্টত এটো প্ৰুফ কৰে যে হোজাই আৰু বৰাক ভেলিত মণিপুৰী ভাষা কোৱা এটা সাবস্টেন্সিয়েল পপুলেশন আছে মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজ এটা পূৰ্ণতা পালেগৈ আৰু পূৰ্ণতা পোৱাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকক আমি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ কৰিছো আৰু মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজে সেই যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে কাৰণে আজি আমি তেওঁলোকক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্বীকৃতি দিছো বাকি সকলেও যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰক আমি সকলো ভাষাকে সন্মান কৰো যেতিয়া পূৰ্ণতা পাব তেতিয়া আমি এই পৰ্যায়লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম আজি মণিপুৰী ভাষাটো অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হোৱাৰ পিছত এটা ডাঙৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক এপইন্টমেন্ট হয় পৰীক্ষা হয় এতিয়ালৈকে আমি যি কেটা ল্যাঙ্গুৱেজত কোৱেশ্চন পেপাৰ কাটো এতিয়াতো আমি মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজ আদিটো কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি কাটিম যিটোৰ ফলত মণিপুৰী মানুহখিনি বহুত সুবিধা পাব তেওঁলোকৰ ভাষাটো সংৰক্ষণৰ সুবিধা পাব বৰাক উপত্যকাৰী বহুত দিনীয়া এটা দাবী আছিল ৭৮ বছৰ পিছত স্বাধীনতাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা বহুত নোহোৱা কথা আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈ আছে যি মানুহে আশাও কৰা নাছিল চিন্তা কৰা নাছিল আমাৰ মণিপুৰী লোকসকলৰ প্ৰায় বৰাকত এমপি আছিল নুৰুল হুদা নহয় জানো নুৰুল হুদা তেখেত এমপি আছিল মণিপুৰী সকলৰ পৰা এটো বহুত পুৰণা দাবী আছিল কিন্তু সকলোৱে ইগনোৰ কৰি আছিল ইমান দিন এই দাবীটো কিন্তু আজি আমি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক যে এখন চৰকাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে সেই কথাটো আজি আমি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হৈছে মই আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অসম বিধানসভাৰ হৈ অসমৰ মণিপুৰী সমাজক আজি মই অভিনন্দন জনাইছো আই এম কংগ্ৰেচুলেটিং দ্য মণিপুৰী কমিউনিটি লিভিং ইন আসাম ফৰ দিস গ্ৰেট এচিভমেন্ট এণ্ড আই এচিউৰ that we will work together to further develop the language in the state of Assam. Manipuri lon bo Assam gi district marida associate official language oiragani haibagi bill pass tawkibada Assam lenga ki maphamda thagat paphongdokpagi joint press meet ama ngarang Manipuri boys hostel silchar da pangthokre Pau gi mipam aduda Manipuri language protection coordination committee MLPCC Manipuri youth front of Assam Maifa amadi all Assam Manipuri students union amsuna chingba lupsingna Pau gi mipam aduda saruk yakhi Dr. KN Chan chairman MLPCC Arambam Nandababu SCS Saikom Komlakanta advisor Amsu
Thangjam Projen, President Maifa, Seram Herajit, Chief Advisor Maifa, Saugaizam Subongkor, Maibam Sabir Uddin Khan, Fanjobam Indrajit, Tampak Mai Mrihan Uddin Chingba, Miyoi Singna, Thoramadu Sarujaki. ngasi je aikoi mapan manipur da leiriba asam leiba ki oina yamna harauba numit amani aije ai haijeningi maramdi haugiba February ki tang kunondoida cabinet ta pukhatkiba associate official language sibu ngasi tang kungamapan August ki sagonjel numit yungba matungda bill se pass tawgiba simak sarkar gi loisangda ek haibadi ai noina thoklaga daba asigi damakta aikoi khudingmakki manipuri furupsigi oina asam laibaki yamna tung koina charod suronda mase naron amasung ahalon khudingmakki yamna kanarba posakabani maramaduna hairiba associate official language asima hangnabagi damakta honabi khiba loop kayamu thamoi sengna panjarabada maifa MLPCC Sahitya Parishad AMSU Maira Paibi Pukailu Manipuri Kanbalu Assam Kala Academy amasung aikoi ki jari bonda leiriba loop kayamuk amasung hojai da leiriba loop kayamuk na masida lanai gi oina su loop ki oina su saruk jabi ki ba andagina naha khuding makpu aikoi masi maifa amasung MLPCC gi maigai dagi hanna thagatchaba phongdokchari loina na Assam sarkar busu aikoi thagatchaba phongdokchai maramdi masi ki loan ase associate official loan ama oina phangnabagi damakta Lakhipur gi MLA manonyo akoi gi Kaushik Rai mana thengkang kayada aikoi bu Guwahati da pubiduna secretariat level da minister level da wari watai sa hanbiki bagi khudong chabado mangna pibiki maramaduna mak pusu aikoi na thagat pa phongdok chari aduga loina na aikoi gi hojik associate official loan ama oina Assamda labanina hariba district mari sida labanina aikoida khudong chaba se kayamuk lagani masina aikoi khudingmak thabak ama tawbada aikoina kaidongmaida ningan nadana aikoina changan ba taragadi thamoi sengna chatpa taragadi madu aikoi soidamaki madugi padung ado jauba ngammi habado madugi ngasi aikoi khudamdo phanglabani masibangna aikoida kanaba laiba kadori base aikoi muk laibok paba leitrabani associate official loan mo oina phange mayek phange masida akoi ge angang singna hena phanabagi damakta mangjin thanabagi damakta tauba base aikoi khuding makki angang singbo ashirwad pibaga loina na changen minaba ja tangai phadrabani abasima haijaningi aduna maram oiraduna huji ayakna panbada jaugidaba watkiba khudamoina maru oina akoi ge kaupin naina loop ama aikoi ge ama leijarami aduga hariba kaupin na sisu jamna masigi matangda ngallingai matamda yam kanna sayauda jawbirami aduga loina na ngasi sima aikoi na phammiba Manipuri benevolent fund gi haibadi Manipuri boys hostel se akoi na tanja kayada awaba kayada khudongthiba kayada masida aikoi gi phambam mama phangdana aikoi na masi punba jabagi khudong jaba leiriba se masigi damakta su benevolent fund gi chairman oina ufam puriba ai now saikom komlakanto amasung ma ki loina riba aidi loop asigi pham pubiriba khudingma puso akoina tawbimal khangba ngasi maifa amasung MLPC gi magi dagi hanna phongdokchari amasung ngasi August thagi tang kunmapan sagonchen numit ingsok risengani ga kunmari Assam da khunda duna leiriba Laitei singi damakte de kauba ngamaroi deba jamna historical oiba numit amani hana lawba jai maramdi ngasi se Assam Assembly da Assam Official Language Act 1960 asibu amend tokthokuna Mete ronbu Assam da Associate Official Language ama oina
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯛ 1960 asibu amend tauthokuna section 5b hapchalaga akoi material bu Assam gi associate official language ama wena Assam sarkana lokhat pibasi akoi gi jamna laibak phabani asida bakta Manipur gi mapan da khunda na leiriba akoi metei khudimakna Assam gi ikai khumna nangai oraba chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma amasung Lakhipur gi MLA Sirijut Kaushik Raibu Hanna Thagachari. Assam Official Language Act 1960 se amend tauraga Maitei Lonbu Associate Official Language oina hapchala pasina akoi gi loan asibu chakhatpada mateng pangmata natana akoi gi angang singna parikha thabada thabak thibagi parikha thabada su jamna kanaba lakani maramdi State Bank na chingba semi central government state bank post office na chingba department singsida makoina jamna mayek sing na hai interview da pass ta urasu vernacular language ama haibadi Assamese Bengali amasung Boro ahum sigi manungda ama khangragadi appointment letter piro haibase bank singi chakri gi advertise toba amasung state bank na ching post office ki thabak sing su jawi ado akoi gi angang singsina Bengali Assamese amasung Boro haitabna maram oraga hairiba se jamna achoba apanba oina sukwe se lapani the 100 ngasi Assam sarkana Assam Official Language Act 1960 bu amend tawbiraga Maitei Renbu Associate Official Language amagumna haibadi Assamese Bengali Boro ga konana Assam sarkana sakhang birakwa sina akoi gi angang singda parikha thaba gi khudung chabam soina phangani adu sunatana hairiba eksibu chalai gadoriba district mari kasar kalimgंज hailakandi amasung hojai dasu pakhan matheni khudong chaba kyamur pibagi wafam jauri Assam gi itihas ki lamaida mayek lana iduna laihораga daba numit ngarang August ki tang 18 numit asi Assam gi Manipuri singla imalon gi numit haina khangnaraga ni Maifa gi Study Center Poilapul dangarang pangthokiba pau gi mifam amada Maifa gi Chief Advisor Seram Herajinna haikibada Assam da joina khundariba Manipuri singi damak numit asi nungaiba numit ni hairaduna Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sharma amadi Cabinet Minister pumnamaki mafamda Maifa na thagatba phongdorakli Maifa gi President Thangjam Project na haikibada numit asibu harau nungaiba phongdokpa oina August ki tang 19 ngasi ayuk pung 8 da Poilapul dagi bike rally ama silangliba sida mayamna saruk yabiu haina phongdoragli loinana khongjeng asida saruk yakiba lupsing khun gi maira paibi amasung club NGO pumnamapu Maifa na thagatpa phongdoragli mipamaduda Maifa gi Secretary General Tampak Mayim Salahuddin Joint Secretary Maibam Sabiruddin Khan VP Tampak Mayim Rehanuddin chingba miyoi sing saruk yakhi Khomjinba yam nungai ba Assam gi ityas ki lamai da mek lani igadoba adum nimidama August tang 18 Assam gi ityas da Manipuri lonbu Assam sakana associate official lon ama wadani haina bill pass to ose Manipuri youth front of Assam gi magi de ngam khile kana Assam sakar bu doina Assam sakar ga Assam gi legislative assembly da member we punang ku mai pagi magi de gi hanna thagachari asigi Manipuri loan asi hokiba 2019 dagi Assam gi tonga baluk ke amalomba khusam raga mai pana du chingna koina Assam sakada demand to guna lakpani adumu chaliba sahi sigi February tang 2 da Assam gi cabinet decision lokaba matung asi Assam gi Manipuri singi ityas ki lamai da mai glani igadoba numidama ga mai lena asi Assam sakagi kai kuna jigai masakorba chief minister na Assam assembly da bill si putopiduna Assam assembly gi house na bill si pass to bisi ekoi yadugi matik laibak phaba numidamani haina hajani haiba numida sibu ekoi nungai ba khongdok koina hayeng asi Maifana doina Maifaga chemil ba tunga do maluk ke amron bilu chingba singa kunna khusam na jaga koi bike rally ma sinje gaine thawanjari haiba bike rally si koi Assam da choina khundari ba sinau sina isa gi matam kai thokpiraga koi mai pakpagi rally asida saru yabi hoina Maifagi magai gi apil tawjari haiba rally asida koi Kolapul dagi hojaraga Silva Pao ga Lakhipur Pao ga Latur amasung Kolapul Pao ga
ꯀꯃꯪꯒꯥꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯆꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯗ ꯀꯁꯥꯔ ꯀꯔꯤꯝꯒꯟꯖ ꯍꯦꯂꯥꯀꯥꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯏꯖꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯐꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯐꯥꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 30 ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯣꯏꯂꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ऑफिस लापीरगा अयुकी पुंग 9 लापीरगा बाइक रैली असी लम्फाबा हौजगनी लोइनना बाइक रैली असी कमरंगादा लोसिनजगनी लेबाक मियामना लोन बुंसीबा लोन फंगपगी नुंगाइबा फोंदोकपसिदा बाइक रैली असी सरुक जाबियो हिदना हन्ना माइफाई माइदी मियामदा खंगजरी ngasi tôi matam kuina dari ngairaga leiraba assembly da bill pass tawgi basira mari leinana heng bike rally ama sin langjari mai phagi mai dai dagi alo bike rally asi kolapul keno tôi study center da mai phagi office da SBI opposite da leiba mai phagi office da mayam lapiraga masida pun binaba aduga mathang tôi petrol pump da kolapul silchar rom da haigatlaga सिबागी नंदचान रोड चलगा अमका लखीपुर तारानी लखीपुर तारागा सम फ्लोटोन लागा कोल्हापुर लागा कमंगादा कोई लोसलगनी मसिदे मयामदा मैफागी मेकेदगी रिक्वेस्ट नि नारो लेरिबा पुनबकना इसा इसागी बाइक पुथोरागा रैली असिदा सरुक याबियो हाइसे मैफागी मेकेदगी नलुना निसिंजरी Pays our hearty gratitude to the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, for considering and making Manipuri language as an official language in Assam. We, the Manipuris of Assam, appreciate again and again to the historical decision taken by the Cabinet of Assam along with the legislative members for your historical announcement for all the Manipuri living in Assam, Meiteis and Meitei Pangal. We appreciate again and again on behalf of all the Manipuris in Assam and Manipuri Youth Front of Assam. Himalona Yaifare. Assam lengakna Manipuri lonbo Assamgi district marida Assamgi associate official language pibirakpagi tamak amsugi maigitagi Assam government amasung Assamgi CM Honorable Dr. Himanta Biswa Sharma bu hainingai leitana thagat papungdoragli amsugi charol asida hai All Assam Manipuri Students Union Amsuna Matam Sangnadagi Manipuri Lonbu Assamda Manipuri Miyamna Namna Taba Mapam Singda Associate Official Language PBO Haiduna Demand Tauduna Lakiba du Haukiba February Gitang Kunhumdoi Lisinganiga Kunmarida Assam Government na Cabinet Mipamda Assamgi Hojai Kasar Helakandi Amasung Karimganj Haidiba District Mari Asida Manipuri Lonbu Assamgi Associate Official Language Oiragani Haina Lautokhi Tang Kunmapan Ngarang Sagol Senimita Manipuri Lonbu Assamgi Haidiba District Mari Asida Associate Official Language Oire Haiduna Cabinet Mipamda Bill pass tawkibani Manipuri lonbu Assam lengakna Assamgi jila marida Associate Official Language on a bill pass tawkibada ikai khumnajariba Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma amadi mahaki cabinet mantri singi maphamda Manipuri Development Council Assamna thagat papungdok pagalinana loan asigi damakta chain chongduna hotnakiba loop kudingmaki maphamda MDC Assamna thagat papungdoragli
Manipuri loan bu Assam ki district marida associate official language oiragani haina bill pass tawkibada ikai khomnajariba Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma, Assam ki cabinet mantri Singh, Lakhipur ki MLA Sri Kaushik Rai, Silchar ki MLA Sri Dipayan Chakrabarti amadi Silchar ki MP Sri Porimol Suklabaitagi maphamda Mitei Chambers of Commerce Assam ki maigaitagi thawai haksang yauna harau tayamba amadi thagasaba phongdoragli. Thagat paphongdokpa duda loop ki president Khetrimim Umananda, working president Bishwajit Sharma amadi general secretary Okram Lakhikanta Sarugyakhi. Assam Legislative Assembly na Manipuri loan bu associate official language ohele haina lauki bawarep asibu Goodwill Foundation NGO gi maigidagi Assam gi ikai khomnajariba CM amasung mahaki cabinet mantri sing pumnamakpu thagat paphongdoragli cherol asina hai puarida sanagi machuna iduna laihoraga daba Assam lenga ki warep asibu thagat pagaloinana Lakhipur gi honorable MLA Kaushik Rai, Silchar gi MLA Dipayan Chakrabarti, Udarbon gi MLA Mihir Kanti Som amadi hanagi cabinet mantri Sri Porimol Suklabaitagaluinana MLPCC Manipuri Sahitya Parishad Maira Paibi Lup Singh amasung Maifa gi luchingba singbusu thagachari haina Goodwill Foundation NGO gi chief advisor Dhiren Nongthombom gi cherol amada phongdoragli. Kuntaret suba mitei mek tambi takpi bagi thormama Kasargi Konthagram Youth Blooming Club na sindunang arang Konthagram LP School da Moinul Hok Seram Herajit President Milal Assam Thangjam Brojen President Maifa Tampak Mayum Salaudin Nongthombam Binod Tampak Mayum Rehanuddin Chingba Muisinga Dais Taphamki Thauramga Mari Lainana Maibam Sabir Uddin Khana Aikhoigi Imalon Ngasidi Assam Sarkar na Associate Official Loan Oina Bill Pass Tawkhre aduna Aikhoi Imalon Tamba Mathau Tare haiki Seram Herajitna Ngasidi Aikhoigi Itihas gi lamaida mayek lana iba numitni Aikhoi loan amasung mayek Aikhoi Assam da kanbangam lagani haiki mayek tambiba du Thangjam Brojen Hudok Piki Jiribam gi ningsing khulda leiba phamung yangkhei leiba hospital asi mapung phaba hospital ama ohenna bagi tabi tawraduna ngarang district hospital monitoring committee na silangduna hospital asi gi mamangda wakat mipam pangthokre wakat mipam aduda hospital asi mapung phaba hospital ama ohelu hana leiramba CMO lothokpa yaroi in charge ki culture muthat piu haibana chingba kholaw lawki wakat mipam aduda saruk yakhibi monitoring committee Jiribam gi executive member PH Montessori na sumna phongdokhi Masi August ki tang kun mapan Khomjinba numit asida akhoi Jiribam gi ningsing khunda leiba amata ngairaba 50 bedded hospital asigi opposite akhoi Jiribam district hospital monitoring committee na khosamnaraga lamdam asida leiba Maira Paibi amadi atai siwa single loinana koi asigumba wakat mifam asi phamjari kaina haibada akhoi Jiribam da leiba amata ngairaba hospital asigi khudong chadaba sing asidi akoina muhana ningsing dragasu praja miyamna khangduna leiraba wafamni hariba hospital asida matik chaba doctor leite huju khulai leite ana layangi filda adugi mati awat pa lei ana basingna lagasu doctor leite amadi matik chaba khulai leite haraga iban isam tamba delivery bhaw tawdana refer tawduna medlender refer adai silchar dama da refer tawra khadok kibangaktan asigumba khudong chadaba sing asi Kanadi amna kuire hospital asi Jiribam da lerakpa dubu chawkhotpagi mami amata ude khudong chadabana aduki mati henjalai aduna maram orega asigumba monitoring committee asina ikuidana department asigi director amadi mari lenaba minister unadana wafam kaya thanga sarui CMO transfer tobiganu matik chaba CMO pubirau matik chaba hospital amagi thakta thambiu community health center oina leibasi district hospital amagi khudong chaba du da thangatiu hai wafam kaya si thamudana ikoi imphal chasaduna unazarure wafam adu thamba matamda kari habir wage haibabu Jiribam da doctor amda salu yadene staff amda salu yadene Jiribam da posting tabasidi punishment post ni aina mi singsina lawi haina pakhum bibire madugi pakhum da tabada dokimati nuaijade ekhoina madugi posting da thabi raiba doctor sing nurse sing staff sing da haijaning badi tasing na Jiribam nu sibiduna asigumba government gi order si tam inbiduna Jiribam da posting da lakpiu adu government su kari gi damakta asigumba appointment phanglaba doctor khangde staff khangde sing si Jiribam da lakpada kari damakta chalu yadribano chalu yadraba employee sing ri mathakta
ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ CMO ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ CMO ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯨꯝ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯅ ꯅꯣꯡ ꯌꯨꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕ CMOꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ CMO ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯔꯝꯃꯕ CMOꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ CMO ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯗꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯗꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ MS ꯑꯃ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯗꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯅꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ CMO ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ MS ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯕꯤꯗꯗꯅ ꯇꯥꯁꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯁꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Hailakandi district ki sepak takraw sanaroi H Sanjita lakliba September gi 19 dagi 19 phawba China gi Qingdao da pangthokadaba chahi 19 makhagi Asian Beach sepak takraw championship gi damak Bharat ki team da khalakre Hailakandi district gi ahanba oina international sananaba gi damak khalakpada mahaki coach oiribi sepak takraw gi national coach oiribi TH Bidumukhina haraute ama phongdorakle panba yai national level da masana sida gold medal manga yauna punna medal 33 phangkrabi H Sanjita Zaribon Tingong Kuldagi H Chauren amadi H Anita gi machanupi Aiton Tonbini District Kang Association Jiribam na sinduna Mabuparada Sanariba Taramathoy Suba Asangbam Lakhiton Devi Memorial Mix Kang Tournament 2024 gingarang sanakiba ahanba semi-final match ta LECB na Kasar Kangkutpu Panjal Tarahumdoi Manga da Maitiba Piduna LECB final da Khong Thangjin Kre match asida M Kiran na referee aduga Atom Ibotona scorer obiki ngasi ani suba semi-final match MNC ga SAYCC ga sanaragani Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuro Massage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap singasina diabetes kidney amadi liver gi anaba paralysis sciatica spondylitis khwang naba khu naba nerve ki anaba blood pressure heart disease brain stroke nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari ai jiming ranjit ko ai labok ini ai an da khwang na bding sa ko to ngom de khong sing na
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ 에너지 힐링 센터ꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯔꯝꯕꯗꯨ ꯐꯔꯦ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦ अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मणिपुरी लोन बो असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओइना असम विधानसभा दा ngarang पास तौख्रे तोंगान तोंगान बलुप कयाना असम लेंगा की मफमदा हराउते अमा फोंदोकनारगली लोइनाना बाइक रैली अमसुंग असि सिलांगली जिरिबाम की निंगसिंग खुलदा लेबा फमुंग यांखै लेबा हॉस्पिटल असि मपुंग फाबा हॉस्पिटल अमा ओहेनबगी दाबी तौरदुना वकत मिफम चथखरे जारीबोन की एच संजिता चाइना दा पांथोकदबा एशियन बीच सेपाक तक्रो चैंपियनशिप दा सरुक यारगनी अमसुंग जिरीबाम दा चथरिबा कांग टूर्नामेंट की अनिसुबा सेमीफाइनल मैच दा ngasi MNC गा SAYCC गा सानगनी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदुक जबा ngasi gi oinadi matang asi da loijare